Kareng bas lapen bolero pickup ahir ing tangrak kacetong. Munison teron na hemmi kichori pachipar pulok anpin. Raki amar pen inura riso raikom sai khirideng kachingnang. KarbiAnglongLIVE ki lang doan arat phansame kardom pachiriklo. Nili birta than bang phisami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha. Nipaing ko ratrok siani analo porphai sirachitim apor malom Bogachan police station ke parlu kuligaon anampi angden halong ihum dipu pen ke wang bom kareng bus registration number AS09 AC 8781 Bogaghat Dolamara anat ke pang no bom lapen ihum bolero pickup cement car thang bearing registration number BL01 AE 1099 hidipi anat ke damahut kopai ke lang nojok ahiring tangrak pen kachetong. Birta ki ribdunlong tengke bas lapen bolero pickup kachetong phirimimi ahuni ke phualong adi malong amat ke apran ki dama bilang sitami kadu kabe bangkre hini sose atum ahiring tangrak pen areng hu sunang lo areng kiso atum phan tong sekot pen Bogachan civil hospital along nonomat se langpon bomna labang so huni ke phu adi malong police atum pali dunsi kedo anarona tengpen chipari dengpon lo Sangti dipen projenterang KarbiAnglongLIVE. Kendela me pensi hemmi kechu kadukawe lak kep crepe horse se kalukson along documents do anta me chupi arlo monta munira pran ke jok thailang. West KarbiAnglong Hamren Police Station ki parlo Hamren hithi bari madum rongjang pong polin tirang GBM car munison terona hem ajo porphai troxy malom karen dodo dam damahut hemarlo kendel ke kailapen han an chutun bomahut si hemmi ke chupusi ahem munison teron pen chithan pong Hamren long sopialong ke do tebok tirai arartum hemmi ke chu arjutun long pen thekdun long sita thangna ta pejokdun ederlo tong sikor pen Hamren Fire Brigade truck humni adimalong palidunsi lang abdun pen fire lapen emergency service FNES thek an me ke pamep pen hormu hortar ki pajok dunje phanbor idun bonta gas cylinder kangbob ki thepar pikajok minute cap crepe huang bong ni chopi thailo Hamren ithi bari malong tebokhet police station pen tebokhet lada kilometer isi ta velo da rong yang pong pulin terang kwa arong amekar munison teron along from bangkho kedo ahem along si nona da lili nang bido la ani kan sam lakum tutun chodang apor si lada karen memep karka laso metu po aku karen bang tu po aku metu po laso ahut latum hem isi long kachutun kachodang along kendel ki kai pen la so crepe na joksi la so ahem mi chu det lo la pen men tong se khot la so mi ki chu det abang ke la gas cylinder pum thom andak do la so gas cylinder men ka ki puk dun pen na joksi la ang ton ahem zitami men chu det lo la pen fire brigade pen zitami apor pen la dak nang li zitami pe jok injia phan tun edet lo ang pa tami dak Hamren police station thana ahin pen police tum zitami la dak nang li lo zitami lakatu kabe ahormu hortar ladak kapijok un thanata vedal rat atum zitami tebok terai ratum zitami dak chitu dun lo hormu hortar kapijok dun je phan chitu lo zitami thanata kapijok un avedalo thima di kan appear si along tuma hem chikim ke penajok ladak nang kisun pen miang tang hai gu sa ta ke thi akar ke thi pik penajok dak pijok edet lo zita kopai ke mi along tum somar ahem pu munison teron
la pen alang li somar bang ke thom tum la dak do usami alang tum la sommi kichu ke thek long pen amat hai aki adat la api ari la pen so thasi scooty la dak do la pen ator sodak hormu la dak do sitame lai apana bang bikok si aprana apana bang chipi on itu si mi ke cholong scooty laptop almira palong fridge kitab aboi peri kasu phule pen chenglo osomar bang pi la pen amit thang documents jasemet voter id Aadhaar card ke charle documents do an mi chupilor an pinlo halapu hamran police station raikom saikhe tum pali dunlo West Karbi Anglong DC hin penstami District Disaster Management Authority thihek pen DDMA pen akirap ki PJ phan kalukson son amung ahisap pahumi damlo bonta tongsikot ajo ke pasang ji aphan mondoli pen ke kim ke sang ahem an ponderlo monison terona langli inur heme puwa chor ningkan isi sose chor chivoi det pen non puthot ahemi chopidat pu amke matha damun e jinsu si un edalo pate bokterai aram tum kachiru pen nili rinti ke long teng de hedi 748 la tot la apor long pen tot sigot tum ngari humni ne ko ilo aro nakele pen nitum harestap whose branch pipe like la ni chu hem mane lang apen already itanale apor ante mege chu si ong mane gas cylinder mane humni kang bom mat chu thai thang le ho su ka bo sai bang avida ta son na le bai phak ti ala La so hu chirok tok aral tum penjasemet Karbi Anglong Thomas Council kichari CM Dr. Liram Ronghang Socheng Local MEC Het Singrong Phar pen chenglo Dipu pen Indian Red Cross Society IRCS la pen hampha song do anta setami kirap ki pi pen la pen anning ki pathi duna kenang soralam thei phirang ke thingnu pen chuning li tekan te munison teron pen ki chenglo haladak rong siara tum ka chuning rialam thei arjuik sina to hembe ke cholo po masi alam ba mu pa salam thor masi amu bangta ne to ba thong me khan ki to se amu bangta jit apra ke jok chilo se bang so ka me alam the bang ke ni hala hema lo ni te bolo lo computer te bolo lo candle ke kai te kan se bang so bang ke candle kai lo pulo te jui dam titik ke bud ni lem lo ni la me ke chu di ti masi alam ba se candle ba mai phil lo to se ba tha lo masi la da dia boleh tak kirim tak plastik benar, ada kitab tu masih, lalu di home kami klaim saya ke bangke lah di kejutan log lah, saya ni kita yang log bangke, kami tepik log, jadi lang pon lah kita me lang arsi lah kita me kam di pedal, masih lah pulang deng lah, ni tu nang kat rong lah, kalau usaha pantai habis betul sebenarnya sang lah, ada kabuji usaha betul kamu thah terkedan, usaha benar isu tu kok, masih ni tu hem make cho like paleng ke the bi do la pen pe thang ta ve pen lo sumar document ta ve pen lo la pen ha ni tom chu che cheng pen ka chori hor mu hor taranta thang ta ve pen lo la pen parta scooty dake do non bange thom do la tum ana bange asomar bahini la pen hem phu monison la tum bange jog lo sung pik hingyang lo nona bangke ahem si mi chupidat lo posi nili tum rong asor sami kama thadun ibidi judun koklo mi chol lap lo esonnata tabasi ave la pen scooty an tame mi chodun thai amasi no lang tum ki sung thek tikang bong sido lang tum sakuri le ke do ta di la pen chorta ave inuta warsai ki mail pusona ave si jinsu me Hamran pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE Khatkati police station ke parlo Assam la pen Nagaland aduya hoy dudu colony tila bastia long raikom saikhia tum rakia mar pen inudari so phan kangnang long Birta kilong tengke jangmi chikloni phain ko ratrok ajo por phainer ke papor khatkhati police station saikhia tum joy birta kilong pen dudu colony tila bastia long kiton kilang sai denglo laso hut dimapur anat pen ke wang inut ariso
Belam Singya Kangpu Asupo Amen Pohu Kangpu Arong Pesu Village Tuensang District Aphan Khangdun Si Kahon Thie Tengpen Gram Ner Kebra Tokbor Hini Rakiamar Sabun Homa Longpen Patujoy Longloklo Laso Sai ke Pachunalong Officer in Charge Surya Kumar Bora Sub Inspector Amar Jyoti Gogoi Jibon Sai ke Alapen Assistant Sub Inspector Srestha Bordoloi Tum Sai Chipaduksi Pachun Ponlo Bokajan Penanantirang KarbiAnglongLIVE Number Paroi Sira ke Thom a number so hini David Alun Alua Long ke Tok bless the Lord O my soul and forget not all his benefits puat happy and ponsi then taghat uso chirop Saint Peter Believers Eastern Church Ruptalina Sengkan Karchwame ke Padupon Pinya berta kala ponsi kang ton ponilo kardong Jangmi Ponchiklo ni Pine Kora Trokarni Dhentaghat Uso Cherop Saint Peter Believers Eastern Church along Bangsu Church Ningkaning Kora Phoke Chokoputhak Ningkarong Pen Arnama Phana Kiro ki PJ Phanpura Ruptalina Sengkan Karchwami ki Padupon Ruptalina Sengkan Karchu ki talon jai mek ateng pen ada por phai ner kep apor Reverend Father Bewell Hansi arideng pen Jubilee alama pangjar ponsi Dokmoka Mission Provincial Vicar Topon milikari dengpen Jubilee anong e ingpu ponlo. Lapen kari tanga tum anaphan ka chikimo asai deng ponlo. Bangso phi Reverend Father Hemari Terona hinpen kardomami ja ponlo. Bangso hut oso chirop Saint Peter Believers Eastern Church kiseng kecheng pen apur kimo chethan ponlo. Lapen Bangso Church along keja paprang tum lapen keja bom atum phanstami archo ponsi ningkan korapho angbong kidu kisum ningkarong along anta arnam ka chedudun Chetheklong si Arnama Phan Anong Pathe Ponlo. Laben Speaker Man Pen Kachitong Dun Satgaon Province Diocesan Vicar Reverend Father Thanghau Dimyala Hin Pen Arnama Lam Than Ponsi Aningi Parungalam The Ardi Dochot Pen Than Ponlo. Bangso Ruptalina Sengkan Karchu Kitalona Melong Aluhi Sarpu Mate Speaker Man Pen Satgaon Province Diocesan Vicar Reverend Father Thanghau Dimyal Kachitong Dunalong Dokmoka Mission Provincial Vicar Topon Milik Jungthung Mother Parish Reverend Father Sarsing Singnar Reverend Father Bewell Hansi Reverend Father Andrew Taro Tumpendanglo Mission ke doan Pastor Evangelist Lapen Jesu Kristo Phan ke Kroy Rapet Pinang An Munduli Arar Tumchitong Dunsi RD Chipidun Bangso Ruptalina Sengkan Karchu Melong Kachitong Dunatum Anaphan Oso Cherop Saint Peter Believers Eastern Church ki Japonatum Sangpi Phudang Bepi Reverend Dikon Longki Teron Secretary Rajib Phangcho Banker Biju Terang Women President Mina Kropi Secretary Monjuli Phangchupi atuma hinpen ningkangsam thektik kachuru pajerponlo Media ageting duma phana kiru pilo si pini lake Saint Peter Believer Eastern Church Asoche Rock Munduli along Ason tak tak sining kaning ko rap ko kichok Ruptalin Karchu Amay lo lasi pedap bajiner kepen chain pomsi non head baji hini aporan bangsa program assignment chun pimelo ana makang din sa pena joksi lasi pedap bajiner kepen ingdeng si a program ladak en porno aprang si ang deng lake baji ner kebra chiti mapor ladak la Ruptalan Karchu bangso alama ingtur porno la pendera phi puthot akodak ningkan ko ra phok chok bangso ajubili a stone mate arlong stamela impu porno la so phi baji kepen la kero Karchu arama phan ki choro ajai mek Mission Ben Pachun Long Pimelo, Lasi Bangsa Jai Meglong, Etum Kaching Hon, Reverend Father, Hemari Teron Pen, Mai Chepahempu Ponsi, Etum Kaching Hon, Satgaon Diocesan Vicar, Father Thanghau Dimjel, Alang Lipenajok, Jumesen Arnamalam Vanlo. Dong Mugakman Sem Sing Ti, KarbiAnglongLIVE.